Taki mai ai kau laka ya honi Emeritus Professor Ana Maui Tauwherungaki, hongo mai Vice Chancellor Dr. Vili Saulala, hongo mai ai kau Fakaako mo kau ngawe, Professor Sione Tutu Poufotu, Toi tā vream takau, toi tā Isake eke, moe kau ngau e koia au university. Kore tau pas, tai lere tau kau, mau Faka'ilonga Fakaako e ahoni. Malo, mo mea ifu. Kore peke Fakaako atueni, ki mua pea tūta mai ha ere. Ko tau proklama ya honi, ko tau tāketi ke hoa peta. E whakahovare au pito ke proklama holo ko ni ke hoa peta. Kau whaifatongia, kau kore atu ko tau tāketi ko hoa eta. Ka ere whak whakare atu lolotonga hau whaifatongia pea kou kore o te ke tuputāmaki, ka mahinu ka te koe kuhinga, ko hoa eta. Ko ia, ka ia hau whakare atu lolotonga hau whaifatongia, pake tai lere nau ki maa uloloa ho lere au. Mehe mea kou tau hinga koe ki ai, he ku tau turi ke hoa peta. Koe tūta pea ha ere, teu wangi atu ke mumea ke olunga. Ke tau taitari ene a fio, pako ne mau pe koe tau kamata ia. Ka iai rewa ha prokalama, teu tuusi atu, pea ko tui e mahino ke tō taha kotoa pe meu tau hinga ki ai te tau turi ke hoa peta. Malo. Whamara mōre mō mea ke olunga tau tātare Chancellor o e Christ University in Pacific.
Whamore mo mea hifo. Pena hoko wholofola koe kakano. O ne whakatū no tāpane kare i o tau lotolo Tonga. Pena tau mamata ki ono skaina. Ko lang u tau mua alo tofu pētaha ko hau mehene tamai. Tau kune whonu i he keresi Moimoi oni. Tap moe o tua ko ia na ne finangalo ke ai ke lave ki a te ia tau ngahi hia moe anga hala. Pea talu me ai moe tau Lavengamalie. Tapa moe chancellor o Universito Kalaise Pasifiki. King tupo wono koe hawa Tonga. Tapa moe taine kuina naspau moe whare haa mohe o fo. Tapa moe ho eike whonua. Tapa moe honorable Whekita utoi kamanu moe hoeki me mipa kabineti. I would like to gratefully acknowledge the presence of the members of the diplomatic corps who are here with us this morning. Thank you so much for availing your time to be with us here. Tamo Faka'ilonga ni tontoi api ko Palestinian Assembly of God pia peheki a Faka'ilonga fanueli mataere ko Palestinian a fitu mo ka utakilotu ko toa o fonua. Tapa mo Palestinian to kai kolo ya kalaisi ko sea ia poate o ka kovana poate pure university Kalaise Pasifiki Faka'ilonga sa ia fapu ya Tongatapu. Tapa mo sketa lahe siasi Faka'ilonga sa hospitakava mo ko toa o ka Faka'ilonga o siasi. Tapa mo kau kovana poate pure. Tapa mo vice chancellor tok David Saulala mo ko toa kau ngawe e University o Kalaisi. Tapa mo kio a mohi mo amatapure. Tapa mo kau whakawhi hono ko toa. Tapa mo kau pou mo kau ngamea ko toa University tau kau whataha i Katoanga whakalanglang e pongpongini. Tapa mo ngahi mātua mo kau tau hi whanau. Ko whai whakatapu makehe ki he tau whanau, agi nau tolu ko ia mao nau ngai Faka'ilonga i ahoni. Tau le kamata ia ko mo tau lotu i ahoni tau siomata, i he tari lotu ai o tua ma mou tolu. Tala mo kāpui, pe talangata e tau whai ki tua ka tā hoko atu e tau prokalama. Ki oa mouhi, ko katoa e tupe ki he whala. Ko taimi ki kamata e tau Katoanga. Pate tau Moimoi ofi au pito i he prokalama koe nā. Kamata me tau ulaki himi, tau whanonga pe i he prokalama koe ni. Whatawangi o tua mafi whamamano na lau maria te tau tolu. Pea tuke ana langlangi, pea moe koloria. Ko hi me kamata ake tau Katoanga e ahon. O ku i he nimengeau ni mangofulu mau a himi. Ko re whamoremore, mo kata ake me ake olunga. Ke tau hiwa. Ko i o taimi mo i tāniti, mau puno atu ke a Fiona, mau tāpa fua ho hua whā, eiki, sātai, sihova, ela, eloha. Malo o ngā ue i ho maukuonga, ho aike te unga ia e maumo ui. Whai Foaki eiki, aike hulu noa, ai senturi uatahani.
folofola. E lau ko urak le sonia. O e feo hi mahu inga. O e aho koe ni. Te lau ia me uraki o ngai same. Vesi uraki ki hono no. Ai au pehe ono whakalea. Monu ia ka koe tangata koe. Ko i kai fou i whakaukau e whakautua mate. Pe tuu i he hala e kau whai kovi. Pe nofo i nofo anga o haa manuki. Ka koe lao a Sihova a ene manako. Io, i he lao ona o kune whakalaulau loto a homoi po. Tene hange ia haa kau ko tō ke ngahi manga i wai. Ai au kune fua i hono to ukai. Kono lau foki o ki kai mai. Pene ongo pe koe haa o kune whai, o kune monu ia pe. O ku ikai ke pehe ai whakaotua mate o ku ikai. Ka unau hange koe kafu o viringia i he matangi. Kono ia e kai tuu ai whakaotua mate i he whakamau. Pe koe kau whai kovi i he whakataha e whai totonu. He uktokanga i Sihova ai hala o si whai totonuna. Ka koe hala o kau whai kovi e auha. Amen. Let's pray. Our most gracious, loving, eternal Father, we come to you this very morning in the name of our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, for your presence. We thank you for this new day. We thank you, Father, also for the presence of His Majesty, King Tofoa VI. Thank you very much, O God. And we believe that this is a new day for us as we feel your presence with us, O God, today. We commit every part of this ceremony unto your mighty hand. We pray your blessing upon our King and also everyone who present here today. There are Vice Chancellor, not only the professor, and people, they are coming together with us today just to celebrate this graduation day. I also pray for those, they are present with us from wherever they come from. I pray that you may bless them. Kolo ke tāpaki si whanau, o ku amanaki ke Foaki ka ki nau tolu, e nau ngahi Faka'ilonga he ahauni. Tāpaki ki nau tolu. Pake tāpaki na e toenga e mau whiohi e ahoni. Tu ke langi ia toko tahape ai awhiona. Thank you, Lord, for answering our prayer this morning. And we must be careful to give you back the glory and honor. In Jesus' wonderful name we pray. And everybody say, Amen. Amen. O tau tuku, ai whakawheta, i whakamālolo to hounga mooni. Ki o tua mafi, i he kei la goi fua pe ai tamatui, tupo wono. I ahako ene. Pea kua tau tuku hake ai whakapa tau potu taha, mo langi katoa i envesi ki o tua, he nani whakatupu, ai envesi i au awhiu i he potu kotoa pe. O whakahau atu, ai whatongiani, he hoa koeni, me mātu aki loto tō mo oni. Pea he wafa Tongatapu ho tau
eki ko si sukalaisi, o ko whafonga i atu ai poate o university, Vice Chancellor o university, whai whikau toke tā vili sau, vai rea sau lala, kau whai ako, kau ngā ue, moi whanau ako katoa o university o Kalaisi he Pasifiki. A e mau taritari fia, moi loto maa whana lahi. A ene a fio, tupo ono, koe haue o Tonga. Ki he kere o niu mata. Mo tari paea o sias Karistani o tokai kolo. Ko tau ho maulangi he aho wa historia ko ni e ku haere e tupo ai Katoanga Foaki Faka'ilonga o University o Kalaisi he Pasifiki i he tau wanoa ua tolu. Ka ko ex-chancellor Foaki a University. O ku mau pole ai mo hakai langi tau e fu koloa ko ia ko tō me wharela. O ku mau lavei pe uhi mo kioa. Koe moko ia ai whinangalo o tama ki a ko i hako tupu ho whanua ke nā wau ki he tumu o ako i he tapa pe o malai o ako. Ke nā malawa o whiauhi mo i kau e rei taha i he kolope. E malawa noa e ni o whakahoko. He koe whakawai le rei ia ai moto o university o pehe. He oku i ate ia e tau mo ui, mo e tau ngā ue, mo e tau iai. Ko lau ia tohi ngā ue, mo e taha whitu e siwa waru. Pea koe visione, mo e misiona e university, ki a ko e a kau ako, ki he lelei taha whaka e katemika, o senta i a Kalaisi. Ten malawa ai, ke nganau ngā ue, whatu mauku, a Tonga oku, nau a pasia mo ui aki a Sihova, o nau whakapapaui, ko nau whakamoi mo nau huhui, a hano alo pere a Sisu Kalaisi. Hatonga o ku nofo malu ai, hono kakai o ikai pure ke hea o hange nai hoko ki o tau ngahi whanua kau ngā api. O nau tau ataina, i e malu o e lao mo lotu, o nau nofo merino ai koe whanua ka ainga, o wheo whaaki, fe koe, mau luto, o fe toko ni aki, mo whakawahera aki, o topono he ngahi koloa, ko toko naki he iki, i hono kakai, whanua mo oseni. Hatonga o mo ulerei, mo ui fia. Hatonga o tu maarie i atakai o malu, pia mo tuk whakaholo, ma e nau whanau, mo e nau whanau. Ko o tua mo Tonga, ko hoku to fia, ko Tonga e tuputupua mo lau ki onga. Ko ngahi polokama ko whakatu he o Tongani, i lang mama o ha mohiofu. Ko lave mo nuai pia o whakalolotonga, kai me rie me ai a lau iafe i whonuani. Ko tuku whakaholo ko ia, o turi fua ki ai ki api a koni. Neongo e ne si mo vai. Ka aku mau sani tungua, uhi mo kioa, he ku ex-chancellor ai tui o Tonga, e University of Kalaisi Pasifiki. Uhi mo kioa, e aho ene fia e kau ikuna, o e ahoni, o nau ngai whamiri, e au whai ai e tala mo nua university, ki he hoko ato e nau whanonga i tapa pe o e nau mo ui. E whakatatau ke palani ai o tua. Pea tataki aki e maatiu vai o walu e stahiwa, ua kupehe. Ko ia ke mo uo, o ngauhi a ngahi kakai ko toa pe, ko e ku ka wako. E paptaiso ki nau tolu ki he wafa e tamai mo e ala mo e lau maari e maani oni. Pea oki kai hawei ua e lawa noa pe ha mea o whakahoko o mau ai ola le reitaha. Hoi koe whanua, hoi ik me mipa kapiteti, hoi ik me mipa wharearea, a takiloto, kau whafonga tibilo mo e tika, mo kau whakalangi. Ko toa pe, kau maasi, kau mātua, mo ngai whamiri, o e kau ikuna ahoni, o mau lau, ko ho mau tāpuaki, ko mau mea mai hen he pongpongini, e Katongani, pea o mau tari fia ki mau tolu, mo e loto hanga maari.
o mga whatawange, mo whanau ni kotoa, mo mātua, mo whine mātua, whai whatongia o universitini, te me o maa o Katoanga fia, ka moha ngahi manatu merie ke he o wau e aho ni. Ui mo ki oa, o kukore hangofua, ke whakahoko atu whakahoa ki he kau whaafi o i kai ke naurea whakatonga. May I say a special welcome to all members of the Diplomatic Corps and those who have traveled from overseas to be here this morning. Thank you for your presence, which honor our graduates and give special meaning to their achievements. May today be a day of jubilation and celebration as we witness the culmination of the dedication and sacrifices of the graduates and their families. Thank you indeed for your most generous support of the university and to education in Tonga, and above all, for your warm friendship. Uma kioa, ko lava e whakahoa, o ko whamaloat, e Lavengamalie, tua what. Folfola noua, whakakoloa, whiohia ngani. Uhahe ongong lene. O ka whehia ne kina e he kakai, pe o ka nau ka kapusi ki mou tolu, mo manu ki i, mo nau keu i, homo hingoa o hange ko hamea o kupango, koe uhipe, koe whanau tama a tangata. E, mou whiewhia i he taimi ko ia, mo hākai, mo hāka haka, hewa kai, o kulahi ho mou totongi i he langi. He koe mea peia, na e whai e nau mātua ki he kau palofita. Amen.
Tapu pia moe o tō mafi. Tama pia moe. Tama ko tupo wano. Tako taloni o nono. E o tutonga. Ma whana uloto. Ui mo kio. Investit ta ilo. Masiva. O ngona awa niafi. Hangeka ikai. E whawhitai mo loto. Ha elea tupo. Oku honga. Ui mo kio. Whamure more angiau. E kore whi mātamua. Ka whakatulou ki loto tatau. La koe whie le reipe o a Fiona. A ke Foaki ange mo. Whangi certificate. Tunga mātua. Whine mātua. Ko lawa le rei. E whinga ako. E ua noa ua. Pe utok Foaki he tauni. Māloa bito. O kore wha moe be. Wha moe be mua. Ngai whamiri. Lawe be mo tuani mo. Whie mau hangahi. Ata mo whanau. Ka ko hiko whe whakapa ki mo tokai. Ko tui e lawa le rei be mo whakautuanga. Whaitai me be mi ai. Ho tama. Ka ko hike lere tau wau. Pakari wake haere. Tuk whakakato e ngai whaitama. Ngai whakoha. Malobito. Ko kore ke whanga I he ulak whatapu, ki oa bea mauhi. Tumua ke motuani ke kamata hono ui atu ai whana wako ko nau lawa I lelei ai whenga ako e tauni o mauai ai nau certificate pa pehe ki he nau diploma. I'd like to start calling out these names who have successfully completed an academic qualification, thereby entitled to receive a certificate and diploma. Ko uluaki, ko silua ang itau, certificate in secretarial studies, pea mei lofanga, foa haapai nofo habeluloto. Mata matea ki he lotu ai nuu, certificate in secretarial studies from Pokotala, uiha haano haapai, malapo folaha Tongatapu. Nunia to allow certificate in secretarial studies from Lema to Ababau and Folaha Tongatapu. Mele ana tupou, certificate in secretarial studies from Falawata Kolovai Awe Hau Be Ahau. Leolani Moui He Ofailangi Mahe, certificate in secretarial studies from Lema to Abavau, New Tofoa, Tongatapu, and Tongmololo. Mary Sarina, California, Taufa, certificate in secretarial studies from Niwa Tongatapu, Hofoa, Tongatapu, Taunga, Pangaimotu, Babau. Si mote polelei, diploma in theology from Hafeva Hapai and Kolofo Tongatapu.
Iula Ilaisane Chen Tohi, Diploma in Criminal Justice from Ngeleia Kolofo Tongatapu. Kawa Mori o Feina Meilangi Tukui Aurahi, Diploma in Criminal Justice from Vaimalo Vavau, Homa Ewa and Vaini Tongatapu. Malo. Tanki ma matau fo'ou, Diploma in Teaching from Lavengamalie Fatumu Tongatapu. Lucy Judy Fua Safi, Diploma in Teaching from Talafou, Fahefa, Tongatapu, Nofo Lavengamalie. Melissa Marlena Brady Lavakihelotu, Diploma in Teaching from Asia Niwa Fo'ou, Folaha Vaini Tongatapu Nofo Maofanga. Puhi mo kioa, wau kore ke hufanga i ngai whatapu ko toa peku o sanau Foaki. Kai hoko atu e whanau ne na wikuna ai Advanced Diploma Level 6 i ngahi malai ke kehe na na wako ki ai. Seini whakahoi fua e hau hingano, Advanced Diploma Level 6 in Business Accounting. Me sopu Tongatapu. Joy Isabella Haunga, Advanced Diploma Level 6 in Business Accounting, Talau Vava'u Longolongo Tongatapu. Mereseini Folau Moitui, Advanced Diploma Level 6 in Business Administration. Meitongo Leleka Nomuka Ha'apai. Pea tataka motonga nofo pahu. Whailoa ki Lavengamalie, Advanced Diploma Level 6 in Business Administration, Holonga, Mataika, Vava'u, Vaini, Tongatapu. Kalisi, Mangoto Vaipulu, Advanced Diploma Level 6 in Business Administration, Kameli Vava'u, Tungua
Sailosi Fa'one Ahorere Verieni Junior Bloomfield from Kolofo'o, Fasimuafi Atungi, Maufanga, Tongatapu. Chancellor, the last candidate who has successfully completed a bachelor degree in Old Testament survey, Fakaako Amanaki Fotu Tofoa from Nukunuku, Haverotu Tongatapu, Ha'ato'u, Feremea, Ha'apai. Kia o muuhi koe lava ia, ai Katoanga Foaki matai tohi, oi pongpongi ni. Te ria na hala o mau ki o ukai ke kau e dehe kau matai tohi na pe ko hiri whaki whalangi kau mea koe ni. Ai tempe ta, whaholo ake awhiwhio. Kua mau e teu e whanau, pero ai koe ke toi tu si, te ongo ini si ngau e lahine, ngā he nau teunga mo teu ki a hon. Tuki o se tau Katoanga, ka tuk Foaki anga nau stifiketi makeha nau tolo.
Moimoi kioa. Ko taha living treasure a Tonga ni. Ko e tō taha koe tene whakahoko a rea te whito Katoanga. Ko uhinga ki he Right Honourable Emeritus Professor ana mau i tau wherungaki. Ko e whai ako, pure ako, tare ki ta ako, minista ako. Pea whataonga i mei muri. Ko e tumu eni i e marae o ako. I he ako, mo experience na mo ngā aue. Ko e tāpua ki lahi moni, mahi university ko e ni, a whiwhine ha molo fia ko eni. Kene hao tataki ai ngā aue e ta whakone o ako mo research. Ma whiwhia, Lavengamalie ko e ni, kene whakahoko, a rea te whito ko ia, o e tau Katoanga. Ko kore tau paspas, ta tali rei, guest speaker o e Katoanga, Right Honourable Emeritus Professor ana mau i tau wherungaki. Tapu mo e awhio ai o tua tau loto Tonga. Tapu mo e tamu tui tuko ono ko e hawa Tonga. Pea ko kore Moimoi kioa. Ke ufangate e whakatapu kakato e uau e tana tungani. Ka tāma whine motuani ki Fakaako ai whatongia ko whakakoloa ki au e Conferring. Ko ka reira e whai ki ai ha whakahoha o pehe. Ko ha whakawai ki he ako I Tonga I ahoni mo ka hau. Ko ha whakawai ki he ako I Tonga I ahoni mo ka hau. Te tau wanoa ma whaangi he wanoa tahiwa. Nai ngāwe a Tongani ke palan whakalakalaka o ako, aia nai ai tau mua ngāwe e tahiwa. Ko e visone nai whai ki ai ako, ke ausia he kakai o Tonga haako o kufungani, o whakate whito pe ma a Tonga. Pea hoko ai a Tonga ko ha whanua o kuako maupe. Ta koe tau mua ngāwe e rewa, ke toi whakalahianga e Lavengamalie ako ke whanau ako ko toa pe, ki hako lau tohi mo ako korisi o kulerei ange. Pea ka toe lele yangi a hono pule mo e whakalere o ako ki haola o kutoe lele yangi. Nai whai he wanoa ua taha no wakai ai ola o e whakahokos whatongia ai potunga awe I he tau koe ne taha nima koia o whakapaanga e nusila. Na ilo iai na iai e ngahi ngāwe e ni ihi. Na lelei, iai e ngahi ngāwe e ni ihi o ki sai pe. Aku te aki ke ngauna e tawhaakia ke palani mo e tutuuni ngāwe ai potunga awe. A pātoro aki o ako makehe ki e kau whainga tā ia. Ai whakatutu ufou ko ia ki ako maolungangi he ako korisi. Pea pehe ki he ako I o sipoti. Ako ki e teknolosia whetutaki mo e kompiuta. Pea mhona whakapapaui ko e ngāwe ki he ako o whakahoko rerei. Nai toi whakapanga e pe nusila ke hoko ato ai ngāwe ki hono whau hapalani ngāwe fo'ou. Ki he wanoa wo wa ki he wanoa tolua. Nai lava ngāwe ko ia I September o wanoa woua. Ka aputeki ki whakahoko ai langa whare fo'ou ko ia o ako. He kutoi awe ngāwe nia he potu ngāwe ako, ke toi whai hano wakai whakataha moha ngai ngāwe ke. Ko uhinga lahi o teki ke tari ai langa whare fo'ou ki ako. Ko pehe toku au whepakia mo konistu tone. Ai au Foaki ngai ke Tonga, ai tau ataina ki he ne lotu. I he pehe e palani ngāwe ko ni, ko e whai ako maa Tonga. O ku karistiane. Ka paulewa te tau wakai ki ngahi tau mua ako ko eni na ku lawe ki ai I mua. Ko e mea koe o ku mahino, o ku talamai ai visone mo e tau mua, pea whatu a ngahi palani, pea mo whakahoko a ngahi ngāwe ki au si ai a ngahi tau mua ko eni. Ka koe kai talamai ia pe ku makatu unga I he ha, a ngahi tau mua ako ko eni. Ko e whatu koe ne o palani ngāwe ki ako he tau he ngofulu ka hoko mai. Na kamata aki hono makai a ngāwe na e lava ko ia he tau e taha nima kua hiri. O hange ko ia na aku lave ki ai. Na heo katu lewa mo ngahi whono mo e tālanga mo e kakai o e whonua. Pe ko e whahinga ako ha. O ku nau loto ki whakahoko ma e nau whanau ki he hoko atu ki he kahau. Na e whai a ngāwe ko ini I whepueri ma asi mo e pereri o e wanoa woua. Pa na whakahoko ia ke kakai ko toa peo e whonua me niwa fo'ou ki Tongatapu. Me he whanau ako ke ka ulu motua me he kakai ko toa peo e whonua o kawai e ka whiwhine me ka tangata o ngā tai wharehanga pia mo tōkanga. Pia kawai me ka mawhai e pure a ngā mo e whonua. Ka taki lotu ngahi potu ngāwe ako ko toa pe ka whai ako.
I tāna ki mai ai ola. Na e ua pe ai mea mahu inga na nau o mai ke whakawai ake. Ai ako, ai whanau e whanua o tupou. Ke ulaki pe koe lotu. Pea ko hono ua koe whanua. Koe o tuama Tonga ko hok tofia. Puhi mo ki oa. Nai toki hiri pēna e pā e mo ngā whi. Ko hunga Tonga mo hunga hapai. Pela lo Tongatapuni ai kau a whanua he COVID. E whangahinga a takai ko e ni, na e kai toi whakauri uri la taia ki e kakai mo hako tupu e whanua, ai mea ko ia o ku mahu inga. Ko utu a pe mo Tonga, ko koloa pe ia ai Tonga, ke whakawai aki, e ne whanonga he loro Tongani, pia mo he kahona. Ko ana toi anga he mea ko ia o ku whenga ki ai a mamani, mo ne gai palani whakalakalaka. Ai Pasifiki mo Tongani, o taramai e ko he reti vahe ula ki vesta hawha. Ne usio, ke ngāwe ke kehe o kuwhai he lalo la a. Pea tāko e koto muna pe ia, mo kai matang. O kei whakatumutuma mamani, pe na whakawhewhe a hawa Tongani, me he pā e mo ngā whi. O e sia lahia e fo i mamani o tau nofu ai, ka hao pe a Tonga. Ka nai kai ke tāla, pe veiveiua e tui e kakaio e whanua. Koe o tua, na e tuu kia he ulaki whaa e whanua. O tau hikai e Tonga mohono kakai. Ko o tua mo oi ko ia. O kune whakahauwhi a Tongani. Pa kono alo pelea si sukarais, ko hoku tau huhui mo whakamo oi. Ko o tua ko ia mo ne wholofola. O kuna uwhie mau, ke whakawai aki. Ai a koi ai whanau e whanua. He lolo Tongani, mo ka auna. Ko o ngamakatuunga pea ke a ko a Tongani. Ke a ko ia ke a hako tupu e whanua. Mo tok tangata ka hoko mai. Ke nau iloi mo tuitai toi veiveiua ko sisu koe aloia e o tua mo ui. Na ne hifo mai o pekia he kolosi o te lio, pa ne toi tuu me he pekia. O haere ki he langi. Ka tene toi haere mai ke whakamaawa mamani. Pa ke ave ne kakai tui ke he api o ne tamai, ko ne osi toka teu ki ai. Ko uhinga ia o he tau whaia mea koe ako. Ke whakamo ui e tau whanau, mo tau kakai, mo e toko taha kotoa pe, ke mo ui tangata. Kana kai ko nau lo tu pe, kana toi fia ma avo ke kakai o e whanua. Ke tāna ki mai anga he koloa ai Tonga. Hono whaunga mo hono uhinga. Ene rea mo anga whakawhanua. A hono historia mo e tuku whakaholo. Hono atakai mo e mo ui ai kakai. Ko konga mahu inga e hono ua ai whakawai o ako. Ke tupu haka ki tamasi mo ki tahine Tonga o ku mahino ki ai, ko hai ia. Pea ko ne hau mei whe, ko e hahono uhinga. Ke mahino ki ai a Tongani, ko e whanua a kāinga. O ku awhio ai hau me a hau eki. Pea te au whetau tu i atu, ko hono kakai. Ka au maanga hei koloa fisfismua ai Tonga, pea mohono tauhi ke tolonga mo tuputupua ai koloa ko ia. Pea ka noni ake a kawe iko ula ku tauhi ake a nofa kāinga. Ai whakaapa-apa loto tō mamahi i mea mo e tauhi wā. O hai ake a e o wha, mo ui whakapoto-poto mo anga tonu. Ke tupu ake a hako tupu e whanua, o kunau ofa he whanua mo hono kakai. Ka lolotonga ai tatari ki he alanga whare ki ako. O lolotonga lele pe anga he ngawe fo o wia e potunga awe ako. O hange koe whau e silapa fo o ke lautohi. O mai a kautaha Britania ki whai a ngawe ko ia. Pea i kaito e a koi ai tala o tonga he lautohi. E whewhe ai ai whakawai ki he ako. Na mai ki ai e kakai o e whanua. Koe lotu mo e whanua. E mahino whewhe ki hakakai kehe. Ai koloa mo e loto e tonga. E whewhe ai ai ka hau o tonga. Mo e hako tupu e whanua. Na awhio ian he ulaki whaa e tamago tau wha ahau se as tupo ulaki. Pea ko hui ngai ane Foaki a tonga he tui o e langi. He koe malu anga ape ia. Pea mo whaunga. E tolonga ai a tonga koe kakai mo e puri anga. O ku nofo melino mo tawa taino. Ko hono toe koe muna pe mo e kai matangi. He koe poto mo e ilo. Ai o wha mo e melino mo e tuu marie. O ai o tua ape ia. Pea koe tau i nasi ai. Ko ne keresipe. O tala mai e matiu wahe o no vestou tolu. Ka mo kumi mua ki hono puri anga. Mo e maa oni a ana. Pa e atu mo ia Foaki. Ai mea ko ia kotoa. Ko e whakamanatu eni ki hono kakaina e whai he ulak whaa. E ne wholofola mea hosea vesi o no.
o ku whakaauha hoku kakai koe masiwa poto. Hei ko koe ku ke whakatale i ai poto. Ko ia te whakatale i koe mi ho taula eiki kia te au. Ta ku ke whakangaloi ai lao aha o tua. Te whakangaloi e au Foaki ho whanau. Koe pota na e huinga mai kia ia e ulaki whaa. Koe tonu ho to wā moi o tua. Tonga. Te tau hao pe mo nofa whanua malu. Ka pao te tau toi tuku pā ke tau hiki ta ngata. Ai komina ni te ulaki whaa moi o tua. Ta ke hoko ia koe tuku whakaholo e tau whanau me he tok tangata ke he tok tangata. Pa ke tau tui tai toi vei iua ko si isu ko tau eiki huhu i mo whakamo ui. Pea tau mo ui aki ene wholofola. Koe whakawa e ni uhi mo ki oa o ku ngawa ake University o Kalaisi he Pasifiki. O senta ai a ko i a Kalaisi. Pea makatu unga he ne wholofola. Pea koe whakawa e ni o ku whatu ake. Ai alanga whare fo au ki a ko. Wanoa ua ki he wanoa tolua. O to tonu ai ke tau tokanga mo a he ku hake mai pa alupea e taimi o to e malo yang. Ai whahinga tui whakamaman lahi ke to tonu ai tangata. O ko mai ai ngahi tawa taina whaka e mamani. O ku whepakia mo e mo oni o sisu Kalaisi mo ne wholofola mo ngahi koloa e Tonga. Ko ngahi tui eni ke to tonu ai tangata na tuku au mai me kau filosofa Kalisi. Pe whakalahi mai he kau filosofa Faranse mo Britania. O a umai ke lolotongan. O waka mai he whahinga tui, whakakaukau, mo ngaue, o mga tuunga ia, langa whakalalaka ai mamani koe ni, pia whakavae ake ai ako whakamaman lahi. Ka koe ngahi whakaukau e ni, o mga tuunga ia he whakaukau ai tangata whakafilosefa. O tuku ai ki tua o tua ma ne wholofola me pule, o whakalele e pule anga, mo ngahi api ako. He uwhepakto kua ia mo te tonu ai tangata, ke whaitu utuuni pe ia, kia te ia. Ko no la pene o tau mata ko to pe ki ai hinga ahon. Ai mo vei mo tau ai feitu la. Ai whakaliri fu ai to mai nga hima ki whakaauha. Ai wheliri wake o ea o la yang mo whakaututu anga nga whakaitamaki whakainatula. Hange ko mo fuike ta whea mo e wha. Hono whakaauha mau i mo haveki a takai o e mamani o tau nofu ai. Mo hono whakatupu tai whakangatangata ai teknolosia whakakompiuta. O i kai malama hano mapule. Hoko ia ke ne pulei, mo tatake ai whahinga o tangata. Ko iku angaini o poto, o ku whakavae ake ai whakakaukau whakai tangata, mo to tonu ai tangata. Ka koe whahinga poto eni, o ku whainga mai, ai poto ngawe ako, mo pule anga Tonga, ke makatu ungai ai ako, ho tau whonua, pe a ko i aki, ai hako tupu. Kai tuku ki tua ai mo ni mea nai o mai he kakai o whonua. Ke whakavae aki ai ako i Tongani, koe o tua ama Tonga, ko Tofia. Ai koloa fis mua, lai Foaki mai he ulaki whaatu po ulaki. Ko komina anita Tonga, mohono kakai mo o tua. Koe whahinga poto eni, o kulau ki ai a episeda se emisi, wahe tolu vestahan ni mak he tahvalu. O kikai koe nia ai poto ku aluhifo me o lunga. Ka kutaka whakamaman, pia taka whakatamai, pia whakatevolo. Ilonga hapoto o kuiaia e meheka, mo tanki tu ata, o kuiaia mo veu me ngā kofi flipe. Ka koe poto o ku mei o lunga. Ko noanga tu umu a koe ma, pe hoko ai mo ene melino, mo ene anga whakautui o taka whakaoreore. O mohu manawa ofa, pe a fuhi ai lerei. Pe a koe kai ngutungutu ua, o koe kai mo more o lunga. Pe a koe ni, koe fua, koe maa oni oni. Ko hono tō o ku whai he merino, e ki nau tōru o ku whakatupu merino. Hui moi ki oa, o ku tau huwhia ko toa pē. Ke a Tonga mai e, ai poto whakautua. Moi koloa ai Tonga, ke whakavae aki ai a kō, te ke tuku whakaholo ia, ma hono kakai, mo hono kakau. O pē whoke tau huwhia, ai ka wiku nawe ahonu. Whakatawange ko hoko o aka mo ui ai whakawae o e nā wako ake ango koloan ai Latu mo e whanua. Te whakamonu i ai e nā mo ui mo nau kahau. Ofa ke toka ai hoi fua al ofa melino mo tāpua ko tau eiko sisu Kalaisi he hau e whanua ai tamatu i tupo wono. Ka ko ex-chancellor o University o Kalaisi Pasifiki. Tahine kui ni whare o hamu heofu. Ka wikuna o e ahoni, mo tau tolu hono katoa,
e whai tau Christmas ko ni me tau fo o wanoa wa wha tua whatu. Tapu ke taloni tamo Tofoa no ko chancellor university klaisi tap ke administra kimori ona bo fikita pe ke high commissioner Australia which moa ka wa fonga ko ni fa diplomatica oi tu pe moa mo ki o tu ke hu fanga tu tala ka to e fonwa ya pe ke lotu ka fa ko to le fa malo ko fa malo ko frau ko te he professor ko to kup ngawe a kalauni ka mono ai university o kalaisi ko tu ko ngai fonga o ke mono university ko mau hataha nge poke ai tala me mua ko ako e alfa ta be molotu o te fai pia ki tano fa tua ke mo be fai faki patai tohi tala he professor ki kawa ko toa pe ke kaunga we he kai ki ata tu imba ka ka kala ki Katoanga Katoanga a fiu at bo ka chancellor kap ka kala pe iloa ka kala tau le wa pe ko ngai ko naki o kai to ko ma he ko ngani ko kai ngai ko naki unde ke puke ho tau Tonga we mo ki o au ge a fi alahi kaunga we poate pe ke fana wako o lave ai haelea he na fio atu purianga ko kum halelei ma Tonga kon tiu tokli waki mai kan ke fina ngalo lei pe kan haelea mai ahoni ke Foaki ngai Faka'ilonga ako kawako ahoni ko tau go si yohi e mai en ek palemia pa mau fia ko ne Foaki mai tagilu me purianga ke tokoni ki ako kane fola mai a chancellor to ke Katoanga sixta tala ke pare mia ke mau ke taha miliona ko ia uhi ko fia ke ne mista ki buri kane famana tu pe ke purianga ko university mo ko ki ai klauni oi mo ki oa ko ki university masiva in kai kambia te maulava ke popo ke mai moa ko lotu pe me hofia me fratawangi eki ai ke foroa ange mo ngai ta tau fetuku hakoroa tauhi ho mau hau e sihova mea mai e mau punou ke tali e mau lotu o malu e tupo ko le fana wako hai tau honga ia tala monu Christmas e be ke na fio ma tau anoa wa Fakaako ke tau pas Fola himi fausia ki tau Katoanga fafitai o tu koloria o tau koini tolunge au i fulu mata himi Moimoi mo mea ki olunga ke tau hima. Wea iha ki whanua tu i oseni. E kai ke mau o tua na i masiva hele rei. Hallelujah! Ko monu ia eni.
le tū ki ai alo tū o mea kau whaifikau. O whanongo e motu ki he mea ai i tapu o ta Foaki ai hou e ki mo hau. Lotu ke ai ki mawai pe. Kene pou ki he lotu. O malui atu pou. Our gracious Father in heaven, as we stand here today in the glow of accomplishment and surrounded by the presence of God and our honored guest, His Majesty Tofoa VI. We come before you with hearts full of gratitude and joy for what we have been witnessing in your presence today. We thank you, Lord, for your faithfulness in guidance the students through their journey of education, the countless lessons learned, friendship formed, and the challenge overcome. Today we are here to celebrate the culmination of efforts. We recognize that every step they took was under the watchful eye of our God. We express our sincere gratitude and appreciation to the presence of His Majesty, King Tofoa VI, his leadership and inspiration. May their wisdom continue to guide your nations as we step into the next chapter of our life, especially the life of our graduates. Bless them abundantly for their support and encouragement. Father God, we acknowledge that the knowledge and wisdom come from you. They have received their certificates, anticipating to be flourished in their capacity as they continue to implement what has been learned today. Please grant this strength to use that skills as we acquire for the betterment of the community and the nations and the people of the world. May we become the instrument of peace, justice, and compassion. We commit their future into your hands. Lord, open doors of opportunity, inspire creativity, and instill in us a spirit of perseverance. May our life be a testimony of your love and grace. Ke tāwaki koe si hova pe mone tauhi, pe ke malama mai nau
Koe tau ngahi whaita. E whai olunga he, pa kou kore ki Emeritus Professor. Ana mau i tau whewungaki. Whamore more ke hao tataki kau whaita. Whawawongai ai kau ngāwe mo University. Lavengamalie. Whamarolahi ka uhi mo kioa. Whaifatongia e hao. Ko riwa ke to e haere, king kupono. Pea ine behe te mau tatau o taipe. Whailo whakalangi tau fo. Mei Lavengamalie mei Tofoa. Kau whaifatongia. Ko web CE Junior pe foka pita takafua. Pea mo paurea. Pe foka te au lisate tanotohi. Amo mea.